Her ulaba kaslay sa diwa. Jingtung jingtep katokin omsel. Kublay ya pi barok ki parlok ki bapai ya ka channel jonga dia mentah ngawan poy hakni kawa kabamangi mensua hapor bangidang yarit bah ngidang ya jengi ya kene kawa hapor bumpat den kadang longtang itwei ibarit handai mentah padi ladin den no kumni kelak long baik tang ha ite ibenta bangi ya jengi mensua tang ha ite bahang teh keman barit bah tang bah por bang kena pada ngisngo bakane kawak kalong kebahe bah dia mentap dia pakala den no kalak long no kumni dia mentang ngawan ban sumsyan ni hakini kilum mensua ngiyati sok pen hapor badang ya kena kini kideki bangi pelut por mensua hapor bangidang kena te kani kajaka kalong habang apoy biang syani kapan ken mau yang hakapor kabangadang rit ha kabas bahaban jeng mangtai sentiu pelang tenat em lah pengat ong ladep sum sengatan yang kenjaong yuk semua tuh bapaknya kenjak mentangin lek pai no ya nyanang nih ya nyanang apa ya nyanang apa ya nyanang apa itenat bajer ngamlut ki yumah long bajer ngamlut kini ki yu te ki plang ki eyong tenat ha
kakerteng por dated kan kawa kan por dated. Mensuadang kena te hang ni biting yasum. Dang step marsun wai school awan mare sini. Yasum ya jengi te. Entende? Benda siya sorte ay nduk siya banya ya siya kumnya. Siya nong kondong padang kut ya. Padon iya te. Ngiya ya kum. Tidak belum mau barit-barit. Passion ya. Apoy sinong artat. Apoy ha sinong. Kublai shibun ya pi baro ki paralok ki bape ya ka channel jonga pat ki baya kershan yang anak kapor sya kapor te tangkat ne ka video jonga hakane kapor kalapoy sya ka bakun ngin saya shem pat pat pi ha ka wei pat ka video kublai shibun